ndabaramukije cyane bana b'Imana nzima aho muri hose ndabaye ikaze mu kiganiro Imana niyo buhungiro mushikirizwa na Pastor Kiza kuri K90 TV. Nize ko muguwe neza, ndabaramukije aho muri hose muri kino gitondo bivanye naho uherereye. Imana iguheshe umugisha cyane aka karyo wama ufata kugira ngo udukurikirane. Ndagwaye ikaze ku uyu munsi wa gatatu kugira ngo dushikare kuganiraho muri kino kiganiro. Ubushize twariko turaganira ubwo twariko turabona neza ko Satani ariwe sekibi, ibi byose tubona mwino si ari Satani ariko arabiteza mwino si. Rero ndagomba ngo dushikare tuganireho kugira ngo tubone neza intambara tugwana minosi, bega tuyitegwa nande, bega ni gute twoshobora kunesha intambara y'inosi, bega umuntu w'umubiri arashobora kugwana n'umwansi ariwe twise Satani hama akamunesha, bega byogenda gute kugira ngo tubeho turi abantu tunesha umwansi, tubeho turi abantu tunesha Satani n'ibikorwa byiwe, tubeho turi abantu banesha ingorane zose zikomoka kuri uwo mwansi, kugira ngo tubeho imyambi ya Satani itadushikira kandi itadushoboye. Bega byogenda gute, bega byoshoboka gute, bega umuntu w'inyama n'amaraso bega byomushobokera? Oya tutiyangana babwire ngo ntabwo byomushobokera, ariko nawe uno munsi tuganire uyu mwanya afise atari munini cyane kugira ngo twabe neza bega uyu mwasi twamunesha gute. Rikosire tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Banyefeso igitabo cya 4 umurongo wa 27. Ndasoma mu izina rya Yesu, hambwira ngo kandi nimuhe wa mugwanezi icicaro. Rikosida ijambo rivuga ngo kandi nimuhe wa mugwanizi icicaro. Muri make kubera iki Bibiliya Satani imwita sekibi, kubera iki imwita umugwanizi? Muri make nariko ndabasigurira ndabereka neza ingene mwinosi Satani ingorane zose ziba mwinosi hariho se wazo, ibi byose ibanga mwinosi hariho se wabyo. Donc Satani niwe sekibi. Juti yanjye mbanze guhanure ngo mwinosi umanze umenye neza ngo umwasi ufise numwe wenyene. Reka kwirirwa ugwiza abansi mu buzima bwawe, reka kwirirwa wibaza ngo umubanyi wawe niwe mwasi wawe, reka kwirirwa wibaza ngo ujya baharuguru yawe niwe mwasi wawe, uwo hepfo yawe niwe mwasi wawe, uwo mukorana niwe mwasi wawe. Reka kugwiza abansi kuko Satani niwe mwasi wawe wenyene, kuko Satani niwe sekibi wenyene, niwe se w'ingwara, niwe se w'abarozi, niwe se w'ibintu byose by'umwijima ubona ngaha mwinosi ari pasure. Reka kwirigura gwana n'ibindi bintu, menya ngo mfise umwasi umwe wenyene. Ngomba kumenya mbega ni gute uno mwasi no mugwanya. Se w'ingwara ni Satani, se w'ubukene ni Satani. Kwera ijambo ry'Imana ngo Imana n'umuco kandi muri yo nta mwiza na mukeya ubayo. Ripataya Imana muri yo n'umuco gusa, nta ngwara na nkeya ziriyo. Imana muri yo n'umuco gusa, nta bukene bukeya burimo. Imana muri yo n'umuco gusa, nta ngwara na nkeya. Areba gisigura ngo se ibi byose ndabizi kandi cyane, se w'umwijima ni Satani. Bimenye cyane umwasi ufise mwinosi ni Satani wenyene. Uwo ni wo kugwanya, uwo ni wo ugomba kumenya neza ati mbega ngomba kumugwanya gute. Kubera izo ngorane zose ubona, ibyo byaha byose ubona, se wabyo ni Satani. Wambwiye ati pasta bya byarananiye, ibi nakabirananiza, rero nagomba mbwiye ngo hariho se wabyo ni Satani. Mbega kugira ngo umugwanye hama muneshe, mbega bigenda gute, mbega byoshoboka gute, mbega hamwe n'inguvu zawe hamwe n'ingomezi zawe mbega byoshoboka? Oya ntibishoboka, ariko hari inzira imwe gusa. Ndiko ndaza ndahagera. Ripataya erimata. Reka kwiriguta utururimi rwawe, wirigura shwana abantu, wirigura idogera abantu, wirigura akira abantu. Rabara umuntu tyo tuyaganira wabaye uvuga ati nakangiye nabi sinzopfa ndamuhariye, menya ngo areba rakatapa. Juti yanje reka ngo akakarero, hari umuntu yosha guhagara ahantu akabona amasasu ariko aramuzako, amasasu akamuzako kugira ngo amugeme hama mwice. Hama wa muntu akavuga ati abansi banje n'aya masase, ariko abansi biwe sayo masase ari karagwa kubera hari umuntu ari karayirungika, hari umuntu ari karayatuma. Gisigura rero ngo umwasi wiwe nujya ari karayarungika, nujya ari arayarekura, ujya ari we mwasi wiwe. Menya
rero ingorane zose ubona, ibibazo byose ubona, ntabwo ari we mwasi wawe, ariko hari umwasi ariko arabirungika. babona babwiye ngo nta kiya mw'inosi kidafise isoko, nta kigaragara ngaha mw'isi kidafise aho kivuye. hari ahantu kivuye. ubonye ingwara menya ngo hari isoko ryayo, ubonye ubukene menya ngo hari isoko ryabwo. ibintu byose ubona by'umwijima menya ngo hari ahantu byavuye. mbega kugira ngo ndabihagarike ndabigenza gute? manzu umenye aho bihagarikira. nigeze vuga ngo byoba bibabaze cyane igihe umuntu yoba ariko araba filime bariko barayiprojeta nko ku gitambara, hama akabona filime atagomba agaca ku gitambara kugira ngo ahagarikireho filime. ntibyokunda ntibishoboka. biri ngombwa ko amanza kumenya mbega ni hehe biriko birava kugira ngo nabihagarikiye hariya nyene. ingorane zose ubona hariho se wazo, ibibazo byose ubona hariho se wabyo. uwo ni Satani. reka kwirigura urwana hatariho. menya ngo arepa ndamara ibigwanisho, ngafata ijambo, ngafata inkinzo, ngambara ibirato, ngambara ingofero, ngafata icumu, hama nkagwanya umwasi, ngafata ibigwanisho byanje by'impemu. kubera Satani atari umunyabubiri ariko ari impemu mbi, nanje ngwana muri impemu yera arepaya, hama nkanesha umwasi. ilimantarabarea ireketaya. hamwe n'ingorane ubona, hamwe n'ibibazo ubona, menya ngo n'ahandi bikomoka kuri Satani. reka kwidogera abanyi bawe, reka kwidogera abasi bawe, reka kwidogera umugabo wawe, reka kwidogera umugore wawe, kubera minosi atakire banga. ibiba byose birafise isoko. arapapata. hari umulayika aranyumviriza, wona mu rugo rwawe bitameze neza, hama akaveza kwidoga ati umugore wanje ni mubi, umugore wanje ameze nabi. imana yaguhaye umugore mwiza, gusa Satani hari ibyo yagombye kudabanganya aho mu nzu yawe. menya rero ngo nacire banga ibyo ubanaho hari umwasi ariko arabikora. menya mbega ndamuhagarika gute, mbega ndamustopa gute. igihe cyose intambara iyo itanguye habaho urwana akaneshwa, akabona urwana akanesha. kandi hama hariho impamvu ituma umuntu anesha, hakaba n'iyindi mpamvu ituma umuntu aneshwa. pepote inguvu zamuheranye cyangwa usange ibigwanisho byamuheranye, inguvu zaheze, yadendebukiwe. hama hari impamvu yo kunesha, akabona impamvu yo kuneshwa. nawe ndugu yangu namwemire ngo ambara ibigwanisho by'impemu. menya ngo uhora ari mu ruhande rwanje, imana iri kumwe nanje, kandi imana y'ubuhungiro bwanje asipaya. igihe cyose imana ishimwe ko rivisi imana itaneshwa, ariko yaminesha ibihe byose. nawe ntabwo bambwire ngo hamwe n'intambara wogwana uri kumwe n'imana yawe uzonesha, hamwe n'abo kugwanya uri kumwe n'imana uzobanesha. bigaragara igihe Yesu yapfa rakataya. Yesu yaje minosi, hama araza kugira ngo acungure umuntu. Satani agomba kurwanya umugambi w'Imana. tubona igihe kuba agakiza kadasanzwe kagaragariye mu kuzuka kwa Yesu. bamaze gufata Yesu baramubamba, hama Yesu arakubitwa, aratonagurwa, Yesu arapfa, hama barahamba. bavuga ati rero n'umugabo yavuze ngo azozuka ku munsi ugira gatatu, ati reka turabe. baramufata bashaka kurarira ngo hinge bararira Imana. arepaya. naje bambwire ngo nawo kugwanya ngo gushobore uri kumwe n'Imana, nawo kuzibira uri kumwe n'Imana, nawo guhagarika uri kumwe n'Imana. ko n'Imana idakengerwa, n'Imana idahagarikwa, n'Imana itazibirwa. bafata Yesu bamushyira mu mva, base mu mva ngo bazane ibuye, hama ngo bashyirako. arepaya areka. ntabwo tuzibirwa abana b'Imana, ntiduhagarikwa abana b'Imana. rakata eribaya. bafashe Yesu ngo bashyira ku ibuye, hama ngo barararira. icyo batazi ko ari Imana nzima, icyo batazi ko ari Imana idahagarikwa, icyo batazi ko ari Imana itazibirwa. nawe Imana wizeye, ega niba yizi babe bakwihendako, ntibamenye Imana wizigira. narije kuguhagurutsa, narije kukuzamura kugira ngo umanze umenye ubushobozi bwitugwanira, ubushobozi bw'Imana iri mu ruhande rwacu. iyo Mana iragaba
imana iri uruhande rwanje naco nzoba. Imana yanshigikiye nerancibere ragada. Dawidi yavuze ngo aneguriye ameza yanje mu maso, anegura ameza meza mu maso y'abanzi banjye. Arepaya araza akanegurira ameza ameze neza, abansi banje bambona, abansi banje babiraba, ama ngafungura bambona kandi batabishaka, kuko ari uhoraho ragabaya. Nanjye mbwire ngo bempoti intambara ubona, bempoti ibibazo ubona, nta handi tuneshereza ni mu Mana yacu. Ndazamura ibyizigiro mu buzima bwanyu, mumenye ngo turafise umurengezi, turafise Imana irimataya eripa wamugwanizi nazodushobora sekibi, nazodushobora kubera Imana iri mu ruhande rwacu. Uri muri twebwe asumba umurimo wese, uri muri twebwe asumba umurimo wese. Rakapa erimata mwaraheze gusa mwizera Imana gusa mu kwizera ibindi bintu byose. Imana iri mu ruhande rwanyu, ntaco bagwanya. Imana iri mu ruhande rwacu. Mbega umwasi wacu yobande, mbega umubisha wacu yobande, mbega utunesha ninde, ko Imana iri mu ruhande rwacu. Uhoraho ni ubuhungiro bwacu. Mwarahezegwe cyane. Zamura ibiganza dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri uyu munsi mundi watongeye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ndasenga umuntu yamatumviriza yamadukurikirana, ndasenze kugira ngo ukugira neza kwawe kumugaragare ko imbaraga zazimuweho. Mwarahezegwe cyane. Umunsi mwiza kandi mutere mu kibere mu byo mukora byose. Imana yukube namwe muno mugisha gose. Mwarahezegwe na Yesu muri iki kiganiro. Haleluya.